leitung mun tom ma Zomi nu le pa ule naw au kama pe dammo chi in ZNTV Kaalsim Thuthak Taangkona live program parang mo ke king ke kamilian yang siam nu hi tuni jingkha me ni nga tuni le som ni le thum lai thai ni Friday ni ta kong tang ko ding kalkat sung thup yang Thulu som le gup ki hel ding hi ZNTV panlungdam ko na Zomi zogam kem na hanga anun tak na u ong pekhia zogam salpha tang thong lan thang kel tar khwa le tang khai som lian singlei khwa te lainat pi na thok pi na la na in ZNTV min to kal ni sung sigal na sum ikai khop na a mimal in kwan akigom songguk le gyat ten ma ong pangkhom u a asumin dola tul thum le zagyal le som ni le thum kinga hi kolgam sumin teng som nga le teng ni wal tuak million nga wal tuak nga u hi to sum te zong zogam salpha te gel i anusiat ain kon pi te kya nga ki kha khin ta hi zomi le zogam it na to lainat pi na sum ong pekhia zomi agoma pe tunga da na tampi kom kal a lungdam na len pi kong ko u hi to bana ki zob na hamsama ma kom kal a sumong pek sak ong hu ong pan pi khem pe tunga zong lungdam na len pi kong ko u hi leitung bu ba zomi te in zomi le zogam leitang zogam gal kap te ki i tek ma a hi na kilang sem hi zogam salpha te gel i in kon pi te kyang pan alungdam na kamal te u ngai khom ni mo dammo zomi ulena ko ma peu hilai mun panina bazet lam mo khudu onglen sa ing sanggam bau tam pongan thang nongda nongka pina te hangun na pita ken lungdamin ipanga wain hom pina u nong si gal na te u teng som nga le teng ni le tu som ge le tu ni som ni le giat khali tu ne le som ni le thum ni in keima awin ka putto na sang in na pita ken lungdam ma hi hibangin zomi ayit ngau makai tele ZNTV te tunga zong adiatina lungdam ko phapha hi mailama zomi te ada te kida pi siamin alungdam te ki pa toy siamin ataga me gum te pan pi siam pu siamina yom theina dingin idiak to ba pasien zomi te phang pi na ding thungen kom ding hi hang ibangin nong pan pinate hang na kawin kuanin nakita kina lungdam in lungleng fungai non loading hi kaheu nong nem ma hi lungdam ma hi thupha na be kun thupha nga ta lungdam ma hi leitung bu ba zomi khen to chung le ke ten chi bi ma khai khen to te tunga puni na khutu ye so khi pin to kung le hi atapa khai som lian da pe na nongau na u sum teng som nga le teng ni le tu som kule tu thum tu ni som ni le ni nga khali tu ni le som ni le thum ni in ke ma apa in kim takin ka nga hi mai lama jong zomi zong ma ding in no te ina naw na te ko panong la ada kam mi te lung khoi mi te achimo te apan pi zo ton tum ding in Zomi isisan pi te se ne lawa ton tunga nong hu nong pan pi ton tung na di nu ada te da pia azong khal te wa athan lo te hu lo ton tu di ni na set na na bol na hi na khen to wa to fa na thakin no te khen to to pan pi te ton tung ta hen to pa ku pia hi na mun ta kwa to pan phang pi che ta hen kalung lam ma hi. Welcome Core by update by Putwal Khanswan Zeta USA Board Chairman US Government in US Gamsung a Gambel Tampi alak theina ding ahi kele President Biden e Executive Order 14301 akichin sakna ding in Welcome Core in Assam ahi hi kumkhasungin Gambel mi teng khal le to som ni le tur nga alak zona ding asem ding mi thajung thatang resource kisam ahi man in mi pi in tang tha in accept theina ding de na akibol ahi hi welcome corpen face ni
in kihel hi face masapen a hi le US refugee admission program USRAP in gambel mi te refugee e case camp asan apom sa mi te bek hiding hi pen DHS interview man khin te china a hi to bana hi face masa sung a sponsor apeding mi te in amau de tel refugee te sam tuam thelo hi sponsor nuam mi te in amau de ting bek sponsor thelo china a hi face masa pen tu kum tu ni le som ni le thum bullam khaguk sung chang sin na nei ding u hi welcome core face ni na lew pen tu ni le som ni le thum kum lai jang kim pol in athu ke sep zia ding Taangkona nei ding chi a hi face ni na lew a pen sponsor apete in amau de tel refugee le amau subnop refugee pen USRAP te tung a ngen na nei trading china a hi chinom na a UNHCR in refugee ajapte na khar apyak sami te hiding a sponsoring te zong amau de ting tel trading hi face ni na pen hi lai gel ni in kipan nai lo hi welcome core a poisa akisam hiam chi to kisai pen welcome core pan misap na a kwama poisa kisam lo hi kolgam pan gamdang pai na ding in poisa te tung a sumpiak phot kul chi bang in sumpiak masak kul namte hilo hi welcome core a mi bangza kipol kul hiam chi to kisai in atom pen minga kipol in pangkhom a sepding kumpi in ade u a hi welcome core a sponsor na ding sum akisam diam chi to kisai in kisam ma hi sponsor mi khat in dollar tulni le zathum le somsagi lenga cash le in kind donation ki gom kisam hi sumpen poisa tunga pyak khol ding hilo a kumpi thepi refugee agency te tung ton a kilak ding a hi welcome core to akisam refugee te in USA gama tung refugee dang te nga thei social benefit camp nga thei ding u hi hello Don Mall come and pen David Walter he Walter tax president he Zomi te tax kahu kum som vol tahi Walter Tax Service Panin Service ka offer tingupen IRS stock asylum lim sem ting hi ung W2 1099 stocks crypto sushi sem te ading in service hoi mama sem kim hi ung IRS pan buan an ne ule hong samun ko kyanga fal na hi zongin mundanga fal na hi zongin hong hu trading hi ung Walter Tax Service Ben thosa sunga om de bekading hilo in state tom toma om de ading in zong service ong offer state dang pana afal nom te in thosa office by pulo in na W2 te u manjai in email ai kele phone panin dong khak da ku to zong ki fa thei tai hi don nok ton tom na nei bole email contact david@taxwalter.com ai kele phone panin kwa khat get li kwani kwa sagi panin ki sam thei hi lukhonel kai nga lungdam pi na Zogam Tadim District Lai Lui Khomi Yangon Khopia Teng Suktebe Reverend Dozakap le Siamadon and Vung Tetanu Upen le ZNTV adding in Kolpao Lam Sangto host khat ama ongpang Reverend Liansian Hon Kim Siama Hon Kim in Jingchang Me ni guk ni tul ni le som ni le thum ni chang in Thosa Khopia over Roberts University Sang Pi Panin Measure of Divinity Theology and Ministry to gwalzo na lukhonel kai onga tading ahi man in ZNTV sunga amapan pi tanuteng in nakpitakin kalungdam pi uhi Pastor Hon Kim in tuwa to boy lukhu live anga na zong hita hi abesa tuni le somni kum in Victory College pan in diploma in Ministry and Mission tuni le som le li kum in Bachelor of Theology Ministry and Mission le tuni le som le li kum ma in Bachelor of Arts History chi teng nga ngei hi tobana abesa tu ni le som ni le ni kum jun khasung in American Pasture Asem lai tak state som nga sunga teng le leitung bup kam tom te ki pol khopna organization WMF pan in ordination ong nga hi WMF in Reverend apyak ngei Asian nume lakpan in akum tom pen kum som thum noisia nume apyak chil na u zong hi ama pen TBC TCBC pol pi temakai pi Reverend Thangjakam upa bu khamchin paule pi ni ngai lian te tunu zong hi ibyak pasian in anei lai ma son camp gwazo matutna ong musak to lai ta hen zogam thuthang Manipur a meitele singtang mi te kikal a boina piang Manipur state sung a tu ma hun sot pi pan in kideidan na to den hi
Manipur gam pen Moltung Hills le Zangam Valley in Kikhente hi Valley a Meitei te teng u a Moltung a Singtang mi te teng u hi Valley pen Manipur gam I 10% back hi in Hills pen Manipur gam I 90% a hi Tua 10% gam sung a teng Meitei te pen Manipur state population I 60% bang pha u hi Ami hing tamzomo ku ahi man in MLA seat som guk laka somli Meitei ten nga in adang som ni bek Singtang mi ten nga kha u hi Amau MLA som guk laka somli ahi man amau dei bangin vai ki hom zela Manipur budget 70% sa nga tamzo Meitei gama ki zekhi Manipur state budget atamzo Meitei te khusung a omchi na hi Manipur gam sunga institution poimo university hospital le Zomthupi campel valley zangam Meitei gam a koi u hi Meitei te agam u neulwa hi man in hill area ade ko Meitei te makaina Manipur kumpi in x le bills tom hongpon kya u hi tuni le samlanga kumlain zong Singtang mi te gam alwa thei nang bills thum pass u hi to bill thum te Singtang mi ten nan thei bang in nanang ke ku ahi man in lo chingzo lo u hi to hun la in zong zara USA kipol na makai na to Washington DC a India embassy a lungpho na kinei a lungkim lo na lai pi memorandum zong kipya hi Meitei kumpi in amau zangam a paiding te inner line permit ILP zong ngen u a tu in Manipur a kisang ta hi to le Singtang mi te he na dang khat pen CM Byron Singh in tribal te poppy Beng Ching Chi Khong to Kamal Hoilo Zangzel hi Meitei media ISTV te bang in Kuki Zomi te pen foreigner gamdang mi te chi in Genmok u hi tukum tu ni le som ni le thum chang in Meitei te makai na Manipur kumpi in Christian Biakin Polkhat JCB to susya u hi to bana Singtang gam mun khen khat Manipur kumpi in reserve forest area protected area wetland le park chi Peu Paulap in Gamza PP Laksakhi Bek Tamlo in Meitei ten tribal status ST Ngen Uhi Mei Nitum Tunile Somnila Tumni in All Tribal Student Union Manipur ATSUM Le Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF Temakai Nato Tribal Solidarity March Peaceful Rally Kinehi Torbung le kang bai kwa a rally te acha kik lam chang Meitei ten na boy saku hi to hu hau in Meitei le Singtang mi te in kihel sakin kithat u hi tudin mun a kwa somni le sagi kim kihel in misi somle gukom hi Thanlon Bial MLA Puvung Sagin Balte zong Chief Minister Pato meeting nei in acha chang in Meitei te bo set na twakin zatawa gimma ma in akikep lai tak zong hi Tudin mun ahi le Manipur bup a curfew in internet zong ki shut down hi India Central kumpi lampan in galkap tam khop paisaku a Impala Singtang mi Zomi te le lamka a Meitei te non kya ta u hi leitung buba Zomi akwama peu in isangam imipi te ading tunget na to phok chani Central YMA in Tuswa Ball Mizoram sunga Kipol na tahat pen khat ahi YMA headquarter pan in Manipur state a boy na to kisai Mizogam mi pi te tung a theisak na me ni li tuni le somni le thumni in thu tangko na bol u hi to te ahi le khat na Manipur boy na hang in isangam zo swan te bit na zong in Mizoram a onglut u le hoitakin kem ding in nakigin chan na ding kongen u hi ni na Manipur boy na hang in isangam te nek le don nisim kitang sap na tampi ding ahi man in tote apan pi chat ding in ikizon hi thumna hi boyna asuk sem na ding in kwama in ma ipan lo ding kongen u hi lina Manipur gam a namle nam boyna bai to kisai in Mizoram kumpi le YMA te malakna a bang nung thuap pan pi chat ding in Mizoram mi pi te tung a nget na kong bol u hi chi in Mizoram Central YMA pan in thuswa bol u hi Tedim a gamsung gampwa zin thei na ding waleng ticket kiswak zogam Tedim district Tedim copy huam miuma veng sengmita store
pu thang sing te sai a mekha akipan gamsung gampwa a zin the na ding waleng ticket ki zwak ta hi amau gen na a ko Myanmar National Airline MNA to kizom hi ung Myanmar National Airline MNA zin na kali yanggong akipan kol gamsung Myanmar National Airline waleng zin the na campel ticket ki lei the hi to bek tham lo in gam dang Thailand, Singapore, Malaysia, Vietnam, South Korea akipan Myanmar National Airline MNA zin the na gam campel zong waleng ticket ki lei the hi chi in pu thang sing tapa te khat in gen hi zogam sunga zomi te in mundang gam lapi del kul lo in tadim khopi pu thang sing te sumbuk saipan khwal jin nom zomi te in ol tak in ticket ki lei the ta hi gam sung le gam pwa a khwal jin nom waleng ticket lei nom te in bem kwa li bem bem thum bem giat ni nga a contact in ki lei the ta chi lungdam hoi thu kong tang ko u hi tadima zolai seminar ki nei Zogam Tadim District, Tadim Kopi Milma Vang, CCJ Hall a Tadim Baptist Convention, TBC by Hom Nato, Meni Tumpan Nili Ni Dong, Zolai Seminar Kine Hi Hun Sung a Dr. Paulian Mang in Makai in Tadim Baptist Convention Huama Biak Nasiate, Presbyterian RC Tele, Zolai Lam a U. Mi pol khat to seminar a kihel mi som nga phading in kilam en hi nini sung akibol hi zolai seminar hun sung a ipau ilai to kisai ki kum khom in mailam a zolai standard koi chin nei zo ding chi ki kup na hi jing sang nai som pan ni tak nai li dong zolai to kisai mailam kal swan zia ding ki kup na chi lungdam hoi thu ki za hi zeroi et tui thang in lampi pwa pha Zogam Tadim District Tadim Kopi Huam Tui Thang ZYM Makai Te Bai Hom Siam Nal To Abesa April Somni Lakwani in Tadim Le Tui Thang Kikal Lampi Sian Nating JCB To Pwa Phaki U Hi Lampi Pwa Na Hadingin Kosung Muntom Toma Akwa Machat Piakhet Na To Kisem Zo A Lampi Bol Na Kilo Ching Hi Chi in ZYM Tui Thang Makai Te in Lungdam Ko Na Ne U Hi Water tax service panin service ka offer tingupen IRS stock isailim lim sem kim hi W2 1099 stocks crypto sushi sem te ading in service hoi mama sem kim hi Water tax service ben tulsa sunga de bekading hilo in state tomtoma de ading in zong service ong offer state dang pana afal nom te in tulsa office by pulo in na W2 te manzai in email ai kele phone panin dong khak da ku to zong ki fa thei ta hi Asom le live na tui thang Paris sung khang no poi tungzang kwa akibol Zogam Tadim District tungzang kwa a Reverend Father Matthew Tongzangam makai na to asom le live na tui thang Paris sung khang no te patient to sin na le khang no poi pen Saint Mary biak in tungzang kwa a abesa April somni ni pan somni li dong na se takin kibol hi tui thang Paris sung a kwa somle ni in to sung pan khang no mi za thum pasien thu sin in tungzang khwa a pai u hi thu sin na apeteng le apiak u thulu teng pen khanna Reverend Father Damian Zamsian Dal lai sang tho le bek pek na thu ni na Reverend Father Cyril Dongsuan Pau Doctrine and Dogma of Church thumna Khakish Joseph Chintul Kim Kiten na Sacramento le in Kwantu Lina Zatolam pan Siakai H in Now Pai pan Now Swa Khet Dong Ki Kep Zia Ding le Gukna Sydney Kam No Lawyer in Gam Sung Wai To Kisai Zui Ding Thukun Te le Athei Hwai Thu Tom Te Chi Bang in Hil Chan Na Nei U Hi Sun Hun Teng in Thusin Na Nei in Neta Khun Sung Len Khop Na Pasien Thu Taangkona le Kidem Na Tom Te Bol U Hi Thusin Hun Sung Siampi Thum Dikon khat nungak siang tho khat thuhil sia som kihel in khwa sung pan le khoweng pan apai ting to mi zali le som nga bang ki pha chi lungdam hoi thu ki sa hi tadima phone line thu ki zak na hamsa sem zogam tadim district tadim le tonjang khopi te a abesa April som ni le gyat ni akipan aki hongsa Telenor already phone line te meni thum ni dong kinga kik zonai lo hi MPT phone line kinga a khwa khat le kho khat phone ki hona lemvet lo hi tadim khopi sung a sina atuak ten phone line kinga zo lo man in tanaw te tung la ki khak in kiza sakhi
khun pen tul kha zakwa som kwa kum phone line kinga ma bang kikta hi SSC in mi pi te thuzak na thu thei na om loading in mit to bengong bang in mi pi te hong koi hi tadi moi file line camp pe kinga lo ban a mpt to 2G nangon nga zo lo in mi pi te in haksan na tuak chi thu ki za hi phai tu khwa a biakin thak khon poi ki bol zogam tadim district tonjang khop pi huam phai tu khwa a Reverend Father Titus Enzakhan PP of Tonjang Reverend Father Job Aungsan Associate PP of Tonjang le Reverend Father Andrew Tingolian phai tu tual swak siampi te ki polkom in Tonjang Parish Uksung phai tu khwa a siang tho lung tang biakin hon poi abesa April somlanga pan somlasagi ni rong na setakin bol u hi waidon ni in tonu swang buk le polpitun zo kum som sagi lenga chin na Diamond Jubilee mo song te thupa piak na kine hi biakin pen kum som sungbang akilam hi in azai na pi som thum le sagi asaw na pi za le som asan na pi som get pha hi phai tu khwa in zani le li pha in RCM thuzui in som sagi le li pha hi poi mi sa biak pek na sung a siado pa le sempi te vek pi aki gom som le khal le nungak siang tho som le sagi pha hi poi sim khwal pan apai mi zanga wal pha in ko sung mi teng le akini le in apai teng to mi vek pi tul wal pha chi lungdam hoi thu ki za hi Mizogam a siam gan te le gal tai te amok na in zatui bol India Mizogam aizol khopi zong tui veng a kolgam mi siam gan na sem te le gal tai mi za le som ni wal te Chin Health Organization CHO te ki pol in abesa April som ni le kwani in amok na in zatui to bol u hi china mi za le som ni wal zatui to ki bol khin angak chin na mi omlai hongpai te laka naw pang le u ham te zong ki hel Gilpina tampen hi siam gan na sem table khenale khut hik tampen u to lo ko hun ki khel hang in lutang na nap tui bu khu jong om hi chi in vai pok nei te khat in gen hi hakha a biakna lampan antang bai khak in zwak ki chin se hakha ko sung a antang leading abe chang in Hakha Christian Missionary Fellowship HCMF in antang bai khak in ASEAN to zwak ki hi Hakha Christian Missionary Fellowship HCMF in antang ip tul khat abai khak laka ip zali hongtung in haksat na thuak mi pi te tung antang zuak u hi hakha khopi sung a moto sung tum puswak omvel lo abesa April somni lekwani in antang bai khak ip zali le somni hongtung in kon khat chang antang ip khat pan atam pen ip ni satan hom in kizwak hi hakha khopi abel gal tai mi tul khat te ading song kelei sak chi thuki sa hi private sang le YCW private sang ki hongding sagai gam khen kali miu a abesa hun sung gam sung boy na hang in kumpi sang te le private sang te kika thei mel lo hi tua kom kalpan in sang gina kika thei lo kum ni bang hongsot chang kumpi sang to kizom private sang te pen kali miu a meikha pan ki hongta hi abesa hun sung khamtung lam sang akika mel lo hang yanggong mandali lam a mi haute ta te private sang min thang te a ka zia u hi toran ma to ki bang in kalimiu a private sang te zong ki hon som ki ta chi thu ki za hi tahan munlai ni pi do a tui haksa sagai gam khen kalimiu tahan munlai ni pi do veng te a tui ham sa sem hi zomi te tampi ten na khopi khat kalimiu khosung a nisat lo na hang in saika hol khat alung am in tu khi nisat dan pen nikhat khit nikhat sa sem a gwazuk lo na hang in tui khu kangzo hi adiak diak in tahan mun lai pan asak lam ting tui kan na mun tamma ma hi gwa hong zupa kele tui kile khading chi thu ki za hi leitung ki mol na thuthak te thupok pu en len pau nume champion league semi final second leg abesa April somni le sagi turni le somni le thumni in Barcelona FC le Chelsea FC te nasetakin kisui u a khat to kisikim u hi leg 1 and 2 gigom in Barcelona FC hazo u ahiman in final ka u hi meini khat turni le somni le thumni in Arsenal FC le Wolfsburg FC te song nasetakin kisui u a
Wolfsburg FC in Tumni to zo in leg 1 and 2 ke gom Wolfsburg FC ma hazo u in Hongtung ding zone ni thum tuni le som ni le thum ni chang in Philips Stadium Netherlands a jingsang nai kwa Barcelona FC le Wolfsburg FC 10 Women Champion League tuni le som ni le ni tuni le som ni le thum final swiding u hi asom thum le ni ve na Southeast Asian SEA Games zong akichi Southeast Asia sung a gam som le khat ten asom thum le ni ve na SEA Game Cambodia gam a ne u hi tournament pen meaning ani in opening ceremony ne dinga gel hima le hun hom tho na to apro som ni le kwani in kimol na pol khat kipan khinta hi SEA Game a ki holding in kolgam in zong kimol ding le lam hill coach ki gom mi zali le som guk bang paisak u hi kolgam pasal tuk peng team te match masa a Timor Leste te to mei ni in nasetakin kisui u a kolgam in khatbem to zo hi kolgam in pasal tuk peng lam hill coach ding in Michael Feichtenbiner kichi German gammi kumni sung zadding tulni le somni le thumpan thukim na nei hi kolgam nu mei tuk peng team te zong a match masa ma a Philippines te to mei ni thumni in nasetakin kisui u a kolgam in khatbem to zo hi apro somni le kwa tulni le somni le thumni in Indonesia le Philippines pasal tuk peng nasetakin kisui a Indonesia in thumbem to zo u hi somni le kwa ni ma in tek Cambodia le Timor Leste te nasetakin kisui u a in tek ten li bem to zo hi Apple som thumni in Thailand le Singapore na setakin kisui u a Thailand in thum khat to zo u hi Apple som thumni ma in Vietnam le Laos te na setakin kisui u a Vietnam in ni bem to zo u hi lungdam tu ni thu Taangkona hi za ong nei hin ning ZNTV tha ong pia Zomi nu le pa ole naw au ko ma pe tunga lungdam ma ing ke kamin lian yang sen siam siam nu hi